Tangatogela, the lesson in the new covenant, the lesson in Inou Kapw, met Jesus got to Oya young child pon some bout. In court, Megatun, we are young Baba Abraham, up Jesus got to Oy Kapiela. It were Nagachin Kakaredi intra, Okatun Waike child to Dre. All right, so Isaiah so Gopaman, Magot Tomon Christ, Kokopata to one Christ up and got to Paris Bukisaman and Buan Isaiah, Jesus Christ, and so Jesus got to or fulfill Kapayata Tam Kokoptar, Ime Karata Relakan Moyuat Wadak Masan and God, the Masan and Kokop. Rai kamele la pueki rail. Klang lang. Tame. Isaiah ko sa yayar. Isaiah wana isa ke ora chikitike isak. Wasawa ko sa yayar Jesus up. Lain wa memen sayar. Amasani Jerusalem kin ngisingiski. O paraparan ki song kan. Mekauno katin uyayonger. Era song li kamotaman. Me kapatkitar alikon kopopod. Kot katin kalingan na kilar Jerusalem linganin mour o rosonen bewedi. Okay? Dame Jesus kiyang getrailta kapate kang getrailta. Imewasa ko sa iya. Getrail likowan kopopod. Okay, God katin kalinganakilar Jerusalem, linganin mour o rosonen bewedi. Kajal logayan wayo wearing the garment of salvation. Kajal wiye likilikawi likon mour soutik. Okay, chakosanya likawi chaipsapal. Kita ipsapal so kita kapat kitar likowan kapapod. Asa macayban chuang Christ puksaraw masani me pankwete kamate buen kapapod. Ikitay me li kamodo momotso. Kay de katana chaylim sarawiko ap kitrail me sapulmang Okay, me uyalar sariyang court me sosoke me orsautruk. Nia child ban Nikona Irong child tama child likawi carment tayo carment liko boob and more so took. Okay, masanam pompeya so janok sansalama wadak lokayang way. Ako saya he clothe us with the garment of salvation. Keder kisangam lukowen. Keder kapurasang. Likou toyo. Imakareda langan some atami rawya deep. Iranamanak apra tekpana John deep. Irare kitimkin rata po iranamanak rakilsto. Okay? Atame Jesus wuya. Mon tame Jesus wuya, tame kot wuya. Nan motwalo. Okay? Ekemela man. Ikalikawi kinarata. Wakita. Tame kot wuya nanite no. Ekasale yang child tame Jesus pangat stone wuya. Okay? Wakin masota karetinin tra sota la papan deep. She's kauno kemela man pwe mo. Uksarawas choka kasaleta kemela man. Apgchay wewe ki kalkawi kin rata likon man. Ayayu to ken mano. Okay? John deep ko sotran tralale. Siras chokak. Iraw ye liko rakokon rastaro iraw ye rok. Magarita tama kelikawi salvation, kelikawi Jesus. Chay kelikawi Jesus.
Okay? Ime Isaiah Kosaya Wasao, Carment, Tayo Carment, Jai Ligawia Tel Mour Soju, Jai Solar Saro, Jai Solar Masak, okay? Stayu Saro, and so Coros Jai Sijib Sapal, Jai Kokon in deep, Tuedrata mi bra, Kidimrata, Upkauno, Kamela man, Puewood, Kalkawi Generata. Kilin man, what kia kakaredinja, tamakaona wiyaw, a mirroring a caspileo cascasale, on some bawat, mapoinan deep, ye in chankrais, abangot to merongila peni, So, God clothed us with his own coat. Kauna bengal kawik chelta. Mekareta como yo ngoi soda chonan morso to kuai cha ale. Chakosanyale, tachata tongin nyachale, poson. Get a poson, tame wiayar. Ar poson in an powerful poike poson, kapung tella rengot. Poson, itanto inoko, our work to try come into reality. Solar mi mitan an masanintung, apo we are child wokila style and more wokila wokita poson tayo poson kamelele chay suchukilan chay kamelele okay ari imakot kun perengi ki poson po makchay poson apan mia ipudin dame kachin masanir nan masanin chunga in reality nana chay memor. So God gave us his coat. E bengal kawik chelta. Niakat kito Jesus. Karyan ira episos wano isak silule isak isue. Put on the armor of God. Kiyang kitel kapaten mawen. Episos wasak chay kalapwatak. Episos wano isak silule isak isu. Agatin masa ni yara kumail ale sapol mangko toton mawen. Okay, nani Inou Kapw kauno kat kiyang child sapol mangko toton mawen. Nani Inou Kapw. So iwasaka magtawiye mamawin sangya. Tawiye mamawin sang ni megot magot pawe dear. Magchay sa trip sapala chay kapakapakan pankin. We are kapagapin saro, kapagapin masapwe, kapagapin sosa, and we are tori. Ma kitel wataker pugo telari mangime. Count Jesus kapuyala inawan God. So me koros me iwatakata me toke ibanasa me ay. Okay? Iyangan ki. Inou ka kapulipuler nek. Apo me poson kancha me panyangan ki me kamelele cha me panyangan ki ar kumaila le sapulman ko toton maun when ran sueto apan lelo to kumaila kakela elonga maile muntitio woni mula kumaila tataura ta sotra lodi ge ran pukat ran koros ran suet Satan sota mamairan so motomotalara we asiliwa uting koros buena tangitel ran koros. Game ma warning kitai kapat kita sapol mangkot kapatan mawen for rans wood so ran koros rans wood kitai put on the card. Kitai kapatata weki chaimen tataorcha atai poson. Or kumailo no peta. Katange kiti luka pamail kan katangen memelel ya wewen mo. Patik sabol mo speakeran ko masan. Katange kiti luka pamail kan katangen memelel. Takot mo. Melel ye Jesus. Ori belten katangen rausisen. Okay? Katangen nan luka paman anane Jeng nandame masano masani.
Kay te katra wiapa te pen sabol machay kamelel te tamachay papam me kansanama so me got yo me sangren Jesus me got yo me patakan buksarawi me got yo me chay banasa me ye me kauno aryaban chang okay niaga se ya chailang ka patata melala sotanok patre trail achay bang wangawang seli aman pichik chail tokyang chay kilanga traman ituk pelo wasak trail chongo pokita chay sochet blended lo kaya wayon ta blended chay sotra pat nandame melel okay so kopor ke me asa me chay kin katona chang Kecil acel rausus kasotra Krakau, cai secebar, cai me aima, cai me salatak, nana cai mamal sili, puya jeng acel likou apa ya, ama mur cai pergi joko soya puya, cai pagi wei sili cai, ya bu nasam picture kasekolah pa. Kul rausiso alap ite sangan mour me mour nan kapachen mawen may bangkat katrop ki ay likou mour amak child planted nan masaneng god ye god nager chay soja perke mekot arroz pan koto lalawe pan wiawi uwang pan wiawi child ten pokita child brother nandame melelo okay ramaskin ya kumal brainwash es jumelel kecil wiya kadang brainwash tu agenda ramas kasal ya li kumal lar inana mal jeng nanda kumal kamelelen yang cai kamelele masaneng kot cai kamelele me Jesus me melel tarada tel cai maliel tengong tame cai kamelele are Jesus me melele ke imik kalap kakela kayang kecil macai sudah tiar Jesus masani te ngen sarau sudah kawait king kecil me kai tek patakan Jesus mo cai cana na kamelele cadonan tinda kot nan turun patak me bikin koi ni maran kau no Jesus up chang lagi or Japan ko saya asa me melelo Japan watak Japan via watak Japan via rong watak pukjanggak ada rausisan chang okay kay di sanga masa ni kumail peroki mara kan perapan pung gibil duwe chomo nan mara child ka breastplate of righteousness Yahweh wen mo penom experience kam kapil share tamen taki perapan mara child ka peraran pung tak chay ko non chama-chaman memi pon mong yung child ka apil duwe ako saya righteousness breastplate of righteousness tama para child mong yung ka tama righteousness Jesus okay ngoy me al ngoy me melel okay ngoy me pung ngoy me al ngoy me melel ngoy me pung so belt of truth Jesus tame truth kachang nan luko patrail ngoy me pung ngoy me al ngoy me melel ngoy me pung bil Jesus para trail mong yung sama trail mong yung kinatak Jailen mong yung in Jesus. Okay, kaya tak mong yung in ngoy. So Jesus and Mimi pona jay mong yung. Kumail soutik kupuran ngong and wasil rongamau and pepol tayo mo. Tama ko soya. Kapor me esan salap. Imen jailen ko soya pa jailen chaman. Soutik kupuran ngongen wasil rongamawan pepol dagot rongamawan pepol lang men susaka
Imere soingi kaite ki jakarapa map karapa na rai sui Christ rakam kamelele me masaya bang wado bebol. Yeah, and some non way Christ and some Christ got stomo jabil bang lang stit what the story ka pengin saltor. Adama Israel bilkas kasi Christ pang wadong sambawat bebol. Ari ka porapor ke me ketraip sapal kita tiar kokop mekosaya Christ pan wada bebol. Israel so jaib sapal ori jaivan wewe ke mesoja morin bebol nan morin aramas mesoja koyang kapurpurang kauno. Kaya cha bebol so la mini pomiani chamoni so la mini pueki bodki smemen bodki. Kaya so la mini megot me bit sambawat bebolo kauno kai buidilale i bebola me kaun Jesus masani i magajangat kiyang ketel I me prince of peace rajajan jay bang ko saya is a prince of peace am jay strip sapal jay so yang experience jay yang kon bebola gimi ime eu karaba me men susa karasoingi masaya orandame and Jesus moya maun yung aping estuado bebol. Apo wado bebol o ngaramas mapuson lai. Akot kiyang bebol eu sainin magamaurin saulang bebol. Ang sa magalilom kapal kahit chay saulang la sola kapal. Chay saulang la ap bebolo pindi at chay kapal ka. Okay? Kauna pen Jesus masani, my peace I keep it unto thee. I bebol meki yang kumail. I kasampalen jailen susut ki atay kalok. Wasa makasukuwiya, wasa kam suksiliya na sambawat jay wuwawi bebol. Kay te kabungabung Jay wuwawi bebol niya jay kiyang aramasran sapal. So kay di sa nga masani, ansaw koros kumail pan wa poson when we are mail men sansar. Poson. Okay? Shield of faith mo. Ni chay men sansar. Son mawan man. Kol na katla sabil kola men sansar. So poson no pangin balian kit. Fury arrows. Katyo when Satan. Okay? Nasa ngandate yung katiyawan Satan makamangi. So mak. Okay, katiyawan Satan mega ilipanatiya. Okay, katiyawan Satan aramas kailong gunuk ni so kaharapa. Katiyawan Satan comments kan kosaya chaki kingkisan en aramas moni. Katiyaw kayo ma. Okay, apa ang posonen? Keposon God o keposon masa ng God? Ang posonen katatang katiugas juga kaway juga lawas akis. So ang koros mauwangu katiyo. Okay. So ang koros mauwang ataylin sa namao. Te kupurang God ang boy tari atayl. Katiyo in Satan. Emasani, anso koros kumail ban wa poson. When we are my men sansar, pukumailen kakun gila, katiyo kisimi ay kansang ren mesweto. Tamen daki kisini ay ngagoton korong ay kitrail. Apkapan shut it down, puwag ka poson. Tamen require ka poson, chais choki lang. Palilaw chais choki lang. Apka chay kon Ari require ang poson wat ki kes chukilang ap ka kamelele. Kes chukilang Satan na tokonan lukopaman aka kon. Ko totong ang posonan ko kapakapin pelian. Okay? Ngayon sautin matak pidoy. Ngayon saut sa jampungan tokiya. Okay? Pwede yung chay sa chukilang poson wat ki chay chukilang abuya sa me tokiya pwede kon. So, kapungipungkan me piluyawi, niya chay kung wat kay rayo chay wat wasa atra,
ma child ni ratikitike sakriya okas ko sayame atay maunongen so child chokilang child tongi atay poson pag child ang raksarang kita palian. Okay? Kasi amail men sansar. So dami chay sansar kia chay poson. Ang sa mga sumaw, lokayang sumawan po kikatotong kiyang poson. Takot poson kakamelele, manaman ng goch mimirem, kakamelele me imuntitiyo palianuk, kaso chakilang katatong kiyang poson. Okay, makumaylang kakun kila, katiyowan kisiniyaykan, misang ren, mesweto. Meron lamlama mesuta satan na lelelong kapal chay pa na sa puksaraw katiti ang child memia child muntiti katarutong child katiyon siniyay ka. Okay, siniyay ka makoton ising child selin palingen imakarata child nani ka rise up or use authority. Use authority. Anso mag child palian tepel child pakapakapsang ni authority kapakapsang ni kaunta o bewedi. Isa kwa luwa masani kumail wiyame pukat koros ni kapakap ngitingit bakpak sawasang rengkot kapakapan sa koros ni tuwan ngeno apang katinaude takapeta mail kan. Okay? Yi kasambalan challenge bilo kaya toror pagkakakon magdin tepel. Akelo kaya toror ke empowering man ke kakela kom kapakap ningen. Okay? Get confused, the dog in trouble, a loose or a bantrang. So, last era me menuk young child lang, and some me metaola get a patata mowator, wegi and dame, kaiti sanga because Kosayam is sword and a child men got last ye masan and court. Akjaipan udia nantin so what I got so parora. Okay, dame so parora, Miyamaka. Okay, mowator kitay kapatata muri kitay manokela muri kitay la sama Jesus already conquered. Okay, o kotong niya matamatawa you leaning on the strength of the Lord. Okay, kitay may chorus it's all about Jesus. Okay, ma episode sansal tama murio. Jesus already take care of your past. Okay? Jesus is behind you. Okay? Kau ye dito ngakren Jesus. Kau ye bebesang megot magabewedir. Sejay makengalaudela. Ama Jesus masani you're a conqueror. You're an overcomer. Okay? Greater is the one in you. Met lap me kat rewen sang me miminan sang power tori. Chay makalkalaw de la Satan. Aboy loser, kay kapater op chali dita nga kren Christ o emanokelar nantin sa watel kan. Emanokelar kay emanokelar chal mour soutik jar kan chay kilawang mawa. Okay, boy ismagin katamanong kay muri rebel. Okay, so kauna palialar muri. Ogjaliti tangok ni sapol maroson. Chais chokelekeleap. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God brought us into his family and gave us his name. Last scripture may meneu yang chalma. Episode silu isak payo isak lemao. Episode silu isak payo isak lemao. From whom his whole family in heaven and earth derives its name. Episode silu isak payo isak lemao. Agachin masani imakareta ikelepugiti mon samatrail. Oye chapwin panene koros memnanlang o samba. Okay? Chay wataker puksaraw chay kapugapugta numomon court pueke karapel fellowship karapel apapali. Okay? Agjay salongala o kauno katstoro kapreki chay la. So anso koros chay pan wiya matamatawa.
Yakarapan kauno kapkata aramaso Jesus restore. So to kapre young child to mour soutik abogi young child karabel. Karapan memoro. So child we are panena young court so to pika salgi. Okay? Mona child lil nan lang tiarata pun sampawa child receive. We are risk child nang kapukupukwood. God brought us into his family and gave us his name. Ebiso silu isak tayo isak lamang. Ima kareta kelep kiti mon samatrail me ye tapin panene koros minan lang o sambaso te me gotio tepel yang katreta idra ka drop seli a planen court me toko como yo ngoy e unsak ke so te me got tapan bilwiya yang puen kaunsakala Jesus kaunsakalar kapurigi chelo ki yang child mour ki yang child empower ki child me masanigi kapakapatki likou mour soutik kapakapatki likou maunan okay di tangok ren ko niam bewedier on gebebol so child nia child receive a child salvation child receive song chorus me to plan in God. Okay, that checking kapakap kauno bendama to a child magandi diarata a sangren kauno on child un zagenak sapul ma plan a fulfiller it chaimakin kapakap chaimakin watakata chaimakin bake pachilan diarata on court pon lobo Jesus masani it is finished song koros majela ramas wiyo kotoke Pugjalan bewit, pugjalan counter, pugjalan morla, it is finished. Okay, account sakalar. Chevanda jale. Men bilbona sa. Breastplate per child, chest area, Dame mimi maslala na child, marmara chilo yima kareta, mimi wasaw kwen per. Matalban talk ma buksaraw ya masani, tana. Guard your heart, for it is the wellspring of life. So ngorusha me bangoto na child munyo, ime banchap ta para tani ya child ko so ya child mo kita child mo ya. So ngorusha ko kosang na child mo ya. O pel ko so ya cha me above all else a child art at deceitful. Are ke child anane pungo, child anane the righteousness and ka koffer ime ban sila a child mo ya are child anane chonaki. Metkina nane lelna na imongyo tela sayar process meta utan pan kola na namongyo armas bangali siwati angok ma imo gren maga meta abang gola na namongyo ari abang baradani masamu abang baradani am gosoy abang baradani am moge amaga jota meta jota man lel wasaw mi aman ol gosoy ya gazuro ka kawuti man piran pirpom abga ka kawuti ater sok ton mangomono yata ang pass. Song koruja ban lelong. Ap magata ba waitong katan mata lusun pongi. Ita song utra magtana na meditate lusun pongi. Masanan court. Pan so mabang godila bang kamagala mo. Ama song suwet kan. Kokotong kita magata mata aban kola o ban pleo kita mo. Imagare daran wa traban active, traban usual, traban gabagap, traban batak, traban golo. Tama kita mata abang godila o ble wakit tame masanan court wakitalar na nasamor ara ime kamele lege me kita na so korusia kita morki miame melen miame pung miame konong miame mau kita na morki be mele lo me pungo kaiten mangora mau teme pel konong pungan so korusia ismo pung Kaya ko sa yaya. Isme melen, kita ko sa yaya. Yamu na trabantiar mo pungo melen, ay sa korusia, beni masani me ima masano, ima buksaraw. Karyaw, tana tama kareda sa korusia mimi mo tray, pero alam mo, amuryoso. Kay degani sa koros, kaharapan met.
mi kamele song ko ruje me bango to ngata bango to mo ka yo kata design ton mauno design pagtan so pai ata imun trio ata ka palo magaban so pai sang ko tanga sang kadeba manogela menanti so mun exposed o koryao kita nana kita so pai pwede magta so ban so pai ya magta so ban poeti so ban ka kola mo am ka pal maga so pai yo so ban kola mo lau ko poet karapan amanana poeti wa maga poeti ang ko so sangan takame kami miyan ko so lana ni utak kaso ka ko so ta lau ko poeti tama kami milala ikarapan ka pal magta wadak mabuksaraw masani arinan kapal ko rusya kumal peran kita. It sounds foolish. Wege sota magan peran ki. Abtal wege maban so se kita baksalan kairta. Yam una ta bang kairta nang kapal talanani to wet. Imagare ta maka so pai ka wet ayo men ran wa to to uksang men ayo. E kela sang men ayo. Wege ka kasapulta nani uta ka toror. Era ko se ya menan takaka kan kasi kan supay kosong-kosong melautsang mga supay ayo. Ara kita kosone de ranwat pola me. So ang korusya me pan ko tong kita ara man kita supay sang te kita pangapangong abuta supay iwe. Ita uya bantran tauli kita nane kita bawet. Apka bunga kot kweki so ang korusya me designer buen. Para kita nanan so magkita ban supay kapal makukutong kita. Alam. Love.